Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasorkar Bangladesh hadu menta kampat syak ban pli ki border hat ki badan markhab bat kejala Meghalaya namar kampat sengusngan namar bayakhi ki samla puli ban penhiar syuki ke menteri rangba ke ri Bangladesh ke Sheikh Hasina kumban syupun ken mau ke jingkhang ki border hat apadeng ke Meghalaya bat Bangladesh nadu balajur bah ke jingakhi ki samla puli ha ubnai nailar arjar arpusau bandawa pen kela ya ke bah thungkam bat hadian pat la penjur ke jingakhi ban penhiar syuki ya ke menteri rangba kari ka dahdu baka Sheikh Hasina ka habban pet na laga jongkari haka santarik nailar ajar arpusau bantip khambnya unong thok khobor ulayo bane kendu ya usiem ka hima bhowal upa iem kensai ncm ubadai udukhat ka hat management committee jong kabalat border hat ka bahab ya nadangar east khase hills ulaya thu banadu balakhang ya kani ka hat bat gari Bangladesh kalakta ya ka kamai ka ji ki khun ki hajar ulaya thu banadu bakalami ka huri hura Bangladesh ka sorkar Meghalaya kala khangshwa shipor ka balat border hat bat ki wedi ki hat khnang banyada na jingwan kiu ki nong Bangladesh she India ula pentip hadian bakari Bangladesh kala sedang jai ka sorkar Meghalaya kala kwa ban plebyang ki hat Henry Deputy Commissioner ka Sunamganj district Shimla nuat ban pli namar ukwa baka sorkar India kan ajing tho sha ka sorkar Bangladesh Kubeshwan payam kan sains im Aku ni. tapi em ni kwa banyak kan pikir dia log nega border hat lapal ni apa balat border hat jadi kita gajing ni ya hori hora Bangladesh ti kila khang support to kan border hat ni kwa banyak kan pi nama kipai ba ki kali ni ro umba lanon pli border hat ni kwa banyak kan pi lano kan pli to border hat ha balat border hat Pi kalau gomni na do kato ka por ba kadon ka huri hura po Bangladesh. Tiga gomeno Meghalaya kala mi ya ka order ba di ban khang no support ya baro ki border hat kum kaji ya damo yo kawan pur ka tu kaji lumar kaji mat kiu dong ki dekhar Bangladesh ni ka ri ke dongi ti ngai hadin baka lakhang ka border hat ka tu ka dong nai tingi i baka jinglong juman ha Bangladesh kala jai kalau normal biang ti nan kalian jonga bat ki pat baru ni la kepat saka sorkar ban plino ban ri open no namar kejingkhan ka bodar kalau ngadi du nong ki pai ba da than ka dungi ka ba long ka tung ka ku ka khra tingi su ngo ya government ru hading ka jingkar pat ka dungi kala isu ya ka order ban pli na du ka sitrik jong Oktober jong unus na ma jab sa asha ki DC jong ka Bangladesh namar kan ka barat bodar jungi ka ka sedam kan district administration jong ka ri Bangladesh ti nang thiro kila yo ya ka order ban plino ti henry ngamtip le si nagaleng juga Bangladesh kim pat long kloi ban pli hadu menta kalong long pending ti henry wan nagaleng juga ngasu o wat hi gi tip na thi na Bangladesh bangan yo ban ra ka committee ka hard management committee ti hadin bang lawat jing tip nagaleng UDC juga Bangladesh Sunamganj district wong bahkan khambha ban wan ka order na ka sorkar Meghalaya syaka sorkar Bangladesh lembah ki artillery ministry mo juga commerce ministry ng sorkar jini ba syati sa Bangladesh bahkan take up ya kan dikakam namar ba pi kan dikakam ari uni Bangladesh waida menta wong ba kan ka order ka dinaka state government wong ka khambha bahkan wan ka order bit naka government of India andre ha gijing sisya yu chairman jongi ulah patai iba wajri beri chairman juga border ba ni sumuro mi i la sim kya bhai kam long ba kani ka hukum bangin khang ya ka border hat kam ni ka hukum juga sarkar India kam ni ka itu sarkar Meghalaya ti hakating sisa tang na ka order juga sarkar Meghalaya ko abiang mat plino tendri menta pa saka udisi juga Sunamganj so ba deban yo ka order dengan government of India tingi ru menne haka apply tarik gina klong meeting hadisi office na sura ekani ke issue how chairman jungi ong kampha bangin pa sa government ban sa sarkar India kan demi na ko order sarkar India sa sarkar Bangladesh kanang bari ban plino tapi em ni kwa mai kan kendiat namar ba ta ga mata ko ba banai mo ka jikang ni ka berat kada em ka jing du nong ka jing kada ne ko jing yar ko la da klama play kajing du nong kalong ka bakra namar bro sikata ki thain bola jongi
nong kamtam ki bahap hakani ka 5 kilometer radius nakani ka balat border hat kaduni kila im nakani ka border hat kila nakani ka border hat but menta namar kila mlien ban khai pateng nakani ka border hat kila kala don ka jing ka hiar ka jing hiar pa ka yo ka kot ka donki kamtam ni kilong ki thain border to ni ke te nagapor ka Singapore ki uat sanga mangaru ma sim kya iban ekren ka committee la kumno pangin perkloi no man ekren makasur ka bangladesh bukan plea Ini ki berhat mata ki contoh. kumbang ate banga is kasil jungi kidan lightly ki bodahan ka wiha ka jungi balat bodahan ka wi ku bodahan berka bolakan sa bodahan tanga is kasil district Ka berhat kan teli kita ki dukan. habalat bodahan ngidon sanpo tuli ki dukan ka bumut syaga site jung ka bangladesh ngidon apusan tali ba syaga site jung ka india ngi ngidon apusan tali tenrei ki nong shom dukan pare ki vendors ki bangi om ki vendors ki don sis pa ngot ti haka sihat ki ashom sanpo ngot ka bagi divide ka wi ka store apre ngot ti sis pa ngot ka mo sanpo haka ka wi ka haka sis tayo haka sis tayo ti chubo banta kini sanpo ngot ki shom ka mo based on rotation mo iwe hadu sanpo ki shom haka tayo ka balikom sanpo we hadu sis pa pade haka we tayo kana mangiyo ban ailat ya baro ki brio ki jungi baki dio ban kai hakane ka borahat kan ga timat to yaki Namar ba hadin bla pli ne berhat katan am ka jing ka kiu ke kot ne am katan am ka kala don ga jingkala ka bakraw ka yo ga kot jungi brio jungi hang thi namar kalawan biang ko baki ki por ba menswa baka border ka pli namar pi ngi hang thi rada ka im ga kai ka paten Bangladesh ki brio lo ki Oke kimar kimarat ne kimar iban jalan nges. ki pi kimar ki bangi ya ding ya thiet apo borahat ki kimar agricultural products baru ki ya lo chathie club non kanu pro ki jingkham ten rei tang ya kini ki products ki cosmetic products ki bada ki kitu kidon lagi jong ki kendon kat kum ka MOU ko bayate ada ka sarkar India ba Bangladesh ki bagi ladon ka jong kalis ki babon ki bangam la ba umpan cer kita buat kan Kampun na Bangladesh ki ay kimar ki bakam san. sa Bangladesh ki nanti ki malamain products ki bun ti kini ki kenja cosmetic products ki dan hi ki ba kemudian ki bala sya bai taka sarkar India ba Bangladesh wadi ka dok haru haga jing sya ni la sya tamba ka dok ha menta karuna Bangladesh dengan kelih duni ke India mi demand mai ka dok ha tindri kumba kalau menta ki bakam jur hi ki tiar kamon ki plastic products Ki kama jubab balik ki mapan pli long bakang dan ne ka jing hura ne da. kat kum gaji snow na ba nagaleng do ka Bangladesh ki ong bai pa kadang don gaji bom pat song sangai ba nomar balai na chu try le sila da ka pa do gaji sangai wa nagaleng district administration ru umpan no yo kami gaji hura gaji ya tekan kambai tinggal ngaku mau meneng ngalak kren lara kini isu hau chairman iba warjri ma iula shirkia tar haduk baginda yo snu yo jintip ba ka songsuk saya sign kan biang apa Bangladesh ke atrain sapling sen ka jimpli impli be tambah satang ya kapor lanu ban pli Katu ko por bikin mau kadri ba khang de mi ko hura. ya katu ngam pada ngam kan mau sofi ya katari baga mi kuran re betai mat ngala lai benai ba to pala khang ka bodoh hari lai benai ba to Berhat ketika ba international border. Maka yo ka ba ki ba ona chalong ki wi jalar ki wan ni kasrok pat kadang. Dan ini ka proposal na kahimawan. Karpare burman makan cinabahan ka surok sa dubra. pi hakabedi bat ka srok ngakan mau last year uhiaru chief secretary ba DP walang Syaborahan di kalong ke kabu ke ba siar ini dengar nggak ada langar ke pot but naik kublai kerpat ni jadi chief secretary jongi belasim kia kan ke kam nomor kasurok Syaborahan ngil masin secretary chief secretary satia chief secretary lo ong ngapa em ke ka ba PP don kam na kam da berhat ngaong pe kasurok kadi ka pingidon kam bada gajing sim kia secretary chief secretary
mentah ngayo suba ya ka surok la don ka proposal Nah, igi jingking ru la don ka proposal bar ka jingking ga connect ya ka border hat le ka ba boros kata la pending menteri ande hadin de sim kya ju chief secretary mentah ka diktre la de papan estimate balas dak menteri terserok pa na AP ang ba? Just keteri lang. ulau hi chief secretary ban sim kya ba ka peduli department te ngatrai le si kanika kam kana proses bani osuru ma baka surok jongi nadu silong sewei loi keladon lepa ka kam menteri te no wei loi le ni osnu ba seru plawan broy ese nang ni sakmat ese kitang Suki kan. suki kinang Lek kan dia. kinang pen bahai ka surok sedu sabalat ka long ka jing ka ku ka bakra Kadai ka international kadai ka fast berhap apa balat mat ka. Mati por bagi na priat lewe karo. Ti ki turis ni ki bana bar jalan ni ki balawan pi yo jiti ki bana ni. pi ka jingnon jo kani ka borrahan ki torres ki don ka to kan ni ndai ki baboni ki bawan ban le ka study na ke mau wan le dikin ru ki lawan ka student sang tu da ka jingyo permission na po district administration nang ta ki bale ki research pang ki yo ki hat wat ka cuts international na po kolkata ru kalawan ban le ki research ka bedi kumnu ka khai ka peteng haki border wan mangaru ngalayo ban le simenta sadu delhi haga bedi bagani ka border hat hakal kata hagodi lalai sin ngalayo ban le simenta Sadah kapan na yo na. sadaka ini sebut sin Kertin pat nomor pion ba ka Bangladesh bat India ki keren lang jong kertin ki keren nak pi kino border jong ini ya ka tin ngatli kim don jinga nomar balai kini kila yang milian nadu ki por bukan sura haga kai ka pateng kim don jinga ban ya keren Bangladesh ka nam nam ker kasih nama labun le lek le. kala ngatrai belum malah Kasi istiru nang kan Bengali. kasi jong i border ti tan borong nang unang do ka pengkeli Bang.